Maya pa sisilin po kaya katamungan, ing ika-18 Domingo ning karaniwan na panahon, pagmasusyan tayo pungining Miyerkules. Pagkabetala po king banalamisa rin makatuking kapasalamatan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Encarnacion Intal, Garcia Family, Max Oil sa Pambato Gasoline Station at Dingkingkeyang staff, Tito and Lori sa Panta, Marlon and Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoni Kiabaitan daring makatuki, Lydia Lakap, Divine Brown, king kayang 72nd birthday, Aiden Samuel Nogoy Cortez, king kayang 5th birthday, para king personal akayadwanan daring makatuki, June, Olive, Icy, and Rain Kapulong, Rita Kapulong and family, Max and Ellie Salonga and family, May Vargas and kids, Gina Nicdao Ko, Gerald and Desiree Pagco, Rolinda Veray, Williard Malyari, Jose Tolentino III, Catherine Cristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo Tubig, Herminio Linet Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gocuenco, Alvin Laison, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Paquito Flores III, Maria Neves Gozon, Ignacio Boy Ocampo, Jonas and Micah Tiratira, Alex Buan, Allen J. Buan, Alicia Buan, Marco Yox Mercado, Rosana Sotelo, Natividad Buan, Jet Castro, Leonilo De Leon, Joanne Panela Nang Sison, Adelaida Manyala, Rene Santos, Jose Marie and Flor Gozon, May Cabrera, Jacqueline Nedercott Sembrano, Juan Merkel S. Nilo, Father Edwin Belay, Eladora Balimit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Gracita Bautista, Baby Shaina Lorraine Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue Galvez, Eller Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatid tamong miyang unabye, Rose Rodrigo, king kayang first death anniversary, Domingo Gutierrez, Rodolfo and Julie Garcia, Emiliana Garing, Salvador and Angelina Parungaw, Remedios Capis, Henry Salazar, Joel Basa Danganan, Daniel Anders, Mesidito Cortez, Karen Joel L. Tubig, Luzon Ocampo, Ricardo and Lucia Pasion, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustina Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito,
Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Ricardo Bognot, Rehinino Ignacio, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at magkyabe ikantay dalit na pamuklat. Kinagyunigig pa ang paninganak, panibanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ko ang timurin. maya pa sisilimpo. Maya pasisilim po amo. Pagmasusyan tayo po yung kaya katang misa, karing kaya katamong panalangin, abi-abi tamong baos king Diyos, neng kay bala mo yan nakatapagrad naman, karing panalangin tamo. O neng kay taming papakibatan, iminatalo, kakay natakasal pantayanan, isa tamong sumuko. Pero king grasya ni katang misa, mananasan ang pakalulo ng Diyos, pasik na nga ng kikatang kasalpantayanan, at palalaman ng kikatamong lugod. Karing panahon may bugtang sumuko, karing hanggang panahon may minatalog, king grasya ng Diyos, yasanang manatili kikatamo. Karing panahon may kasalatamo, sisyantalat pa yung gulutan, ng kikatang kasalanan. Itangan po, Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nito ipanigapuko, kan Santa Maria ang Kapilan man Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatao daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katamong intensyon, kanakantala rin kaya katang panalangin. Manalangin tamo. Oig pami nga tsubanwa, ing sala ng Jesus, simbulat na ing dalumdum, ning pami kamua at pami kasala. May yaos king salang ita, adwan mi ing kekang pamanantabe, yubog mo sana ring biyemi king kaming katutuan, king kekang katutuan, at ing puso mi king kekang lugod. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Liturhiya ni Amano. Pamasang iba't king libro ng Propeta Jeremias. King panahon na ito, nga naning Ginoo. Daratang na ing panahon, nung kapilan ako, ing maging Diyos daring sablang lahi ng Israel. At ila, ring maging taong kakong pinili. Karing kin desyerto, pepakit kong lunos, karetang taong deto, nung nino ring may kaligtas, king kamatayan. Inya magnasalang kapaynawan ding Israelita, pepakit ko karela, iba't king marayong lugal.
memalan na ng Israel, manatili kung malugod kaya kayo. Inya, menatili kung pepakit kaya kayo, ing lugod, kung kukupas. Pasibayo ra kayong italakad, pasibayo ra kayong patigtigan, karing kaya kong pandareta, at tera kayong masaya, pasibayo. Pasibayo kong tanam ubas, karing bulubundukin ng Samaria, at mga laretang menanam karing bunga na daring ubasan. Wa, daratang na yung panahon, nung kapilanding lalaki, magbanteng kulisakla, karing bulubundukin ng Ephraim. Tara, mukyat tamo king Sion, king ginung kaya katamong Diyos. Nga naning ginung. Dalit kayong masaya para king Israel, ing pekamaraguldiling bansa, dalit kayo, karing kanta ning kayarian. Linigtas nala ning ginu, ring memalen na, kinabos nala, ring sablang bitagan. Ingamano ning ginu. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat tamo po. Ing ginu bante nakatamo, anti ing pastol ababante karingke ang kawan. Ing ginubante nakatamo, anti ing pastul ababante karingkeyang kawan. Ikayong bansa, makiramdam kayo kanako. At ipasyagula, ring amano karing mga ragul apulo. Kakulang kinalat, din taong kanakong pinili. Dapot, kakulang tipunan at banten, anti ing pastol ababante karingkeyang kawan. Ing ginubante nakatamo, anti ing pastul ababante karingkeyang kawan. Timula ko la, ring memalen ng Israel, at ligtas iba't king bansang mayupaya, datang la at dalit, king tula, king bundok ng Sion, at tumulala, karing kakong pagkalug. Ing ginubante nakatamo, anti ing pastul ababante karingkeyang kawan. Terakla kanita ring anak ababay, at maging masayala, at ding lalaki, kayanakan, at matwa, tumulala, pasiknangan ko lalub, at ing pamagpaldas da, gawan kong tula, at saya, ing lungkot da. Ing ginubante nakatamo, anti ing pastul ababante karingkeyang kawan. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Ing kanakong tupo, pakiramdam lo kinsiwala ko, nga naning ginu, at akilala ko lo, at tutukil lo kanako. Ginoo manatili kaya kayungan At kiyako at timurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kiyako o ginu. King panahon na ito, Jesus mintaya king sasakupan ning syudad ning Tiro at Sidon. King metong kananeyang manuknangan king lugar ito, linapit siya nga ng dinalong. Makamalaginu, anak ng David, malunos ka po kanako. Inganak kong babae, alipanende ning demonyo. Masakit yang tutu, daralanan. Dapat mambitas ang
pekibatan Jesus. Linapit la rin kay ngalagad. At peksabihan day nga na palakon yun nakatamong patugutan. Tutok yan at tutuyang masigla. Kanita nga nang may kibat Jesus. Mituburan ko bukod mo karin tupa na medili ning Israel. Panamdam na kaniti ning kanang linapit siya si Claudia king harapan ng Jesus nga na sa panyo na ako po sana Ginu nga nang may sabing mayap. Dapat Jesus may kibatiya. Mapingkwanan me ing pamangandaring anak at iusya mo karing aso. Totoo po itagino nga ng tinutol ng babae. Dapat ang yandeng aso makapangano man king mayugse king lamesa ning karelang amo. Jesus kanita nga ng may gibat babae, matkatibe mo kasalpantayanan. Matupad ing kaya kang aduan. Kanita mo rin ing anak na ning kanineya, kinayap ya. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ilagyo ni Gigpampa ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Whatever it takes, out of desperate situation, potang atsuka keng sitwasyon na masakit, agyuan mo at agyuan mo, potang masikan ka kasalpantayanan at ikya kang motibasyon ing tunay lugod. Whatever it takes, it is founded upon tremendous faith and motivated by strong love. Potang ating masakit siya tatang, masakit siya ma, masakit siya lolo, masakit siya kaluguran mo. Nang kahit daramdaman ko, Dok, ang diyan magkano, basta bumiyaya mo yung anak ko, basta mikabusya mo yung asawa ko kayang sakit. Bumiyaya sana yung ma, po itatang, topan nyo kami ang diyang nanong kailangan. Ngayon po, first Wednesday of the month. Ito pong makanyatang mo munang Miyerkules ng bulan. Sapa ka tao kaya king baklaran. Uli ning novena kayong perpetual health. Ing Hindu ning alangangang south. At karen madalas sa kahit mo, ordinary mo, den tao makasiklod la. Kayang aisle, nimpisamban, kayang nibuta day ni. Kaya mula makasiklod lang lalakad. Magrosaryo, mga di, taimtim, magdebosyon. This is out of desperation maybe. Hindi lang pa nga direta. Kapalyaring pamangailangan na malalam. Nino mo itamong magusga karela. Karelang kabilyan. Ang yan potang atilang ausan na adrenaline rush. Potang in desperate situation. Aranasan mo nitang masisilab isipin yung bale, tapos abot mo yung refrigerator yo. Diyan ating laman. Itang ating silab kay ba't may pagkarot ka, alwal may lamanan ng baleyo, igandile. Kay ba't kaya rin na ng silab, mo no abot. There are fire, emergency, life-threatening situations. It's actually an instinct for survival. Whatever it takes to save life or to save whatever we love and the beloved. Potang luluwal, itang agyu mo. Nakalupa po tang kera-kera kang manalbe Netflix. Makiramdam ka kay music. O kaya cool, adareng anak. Chill, adareng anak. That is not the best of you. Potang atsuka kayong masakit na kabilyan. Eta naman pangading miras ka rin. Luluwal tang abilidad mo. Kaya kang tunay lugod at kaya kang kasalpantayanan. Our prayers can be unanswered even in desperate times. O nang kaya tuna ka kayong masipit na kabilyan. Pero nang kaya bala mo, wala pa sagot. Anti mo yung babae, Kenny, king ebanghelyo. Maksabi ya Ginoo, masakit siya nga na akong babae. Alipinan deren demonyo. Paksabi ko, Ginoo, uluan me. Muna, yung oito yung panalangin na anak kasakit. Eneman pinsinan, Jesus.
eneman linawe, eneman pegramdaman. Di nabasya mo. Dead man at may dead maya. Kasakititan itang atikang panalangin, pero may pakibatan. Bala mo lalandindam. Can you take silence as an answer when you are ignored? Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is in torment. But Jesus did not say a word. Karagula kapag subukan. Karagula kasakitan. Pero yung babae, masinuko. Total, na ako mang pegramdaman. Makuna ako. Aliman. O hindi pa yung masakit. Okay muna pegramdaman ni Jesus. Then disipulo ng gewado. Palakon yun kangyena. Ang kaputa kanya, tukyan-tukyan na katanya nung palakwan, guluhan na katamo. The disciples came and asked Jesus, send her away, for she keeps calling at us up. Palakwan mo Sabi ng Jesus, I was only sent to the lost sheep of Israel. At di mo sasabihan ng temor, ako pari ko kaya tisapang bato. At yung magsabi, at anumang parokyano. Sabi ko, naku man makayasayin kaya kayo. Yung obra ko, sapang bato. Ot mo lumapit ka na ako. Kasakititan Muna, pagkiramdaman, she was ignored. Second, she was sent away. It's outright rejection. Masakit po ito. Pero yung babae, sino kuya? Sinong nangya? Aliyah. And this is the worst level of experience. In desperate situation, masaiting kabilian mo, alang sinaup kaya ka, da ka pagramdaman, pemulyoda ka, pelakwanda ka, o hindi pa yung masakit. Can you take an insult for an answer? O ito, segutan ininsulto de pa. Lord, help me nga nang pagibat na manusto, ingkwanan na impamangan dareng anak, at saka mo biya ka rin aso. Kasakit ita? Po insulta ita? O siguro ako, with my false pride, sabihin ko siguro, diale, kung ayaw nyo, wag nyo, nga mo, pwede. Alina mo po, sige. Makuha ko sigurong masakit loob. Sumuko na ako. Makuha na ako. Kaya pamiliting sarili ko. Pero ining babae, may kibat siya, napekibat na. Ginoo, ang yanging mumog, mga nabo kayong lamesa ng Panginoon. Pakinabangan na rin aso. Even the dogs will benefit from the crumbs that fall from their master's table. Ot kaya ayag liwanan ng babae Ot kaya iya sinuko. Ot kaya migtampo. Ot kaya meko. Ako yung lawe ko ini. Yung kayang gagawan, para king kayang sarili. Yung kayang gagawan, para kayang anak ng masakit, bangyang mipaldan. She was not here for herself. She was there unselfishly for her daughter. At inyang pakisabi, yung kayang anak ng masakit. It is based on tremendous love. Yung kayang pakisabi, ba't kayang ausan tabong kapritswan, nalipo. Iba't kayang malalamalagot kayang anak na. Anya pala agad, tiniplad. Iba't kayang malalamakasalpandayan ng kayang grasya ng Diyos, uning balo na, Jesus, anak ng Diyos, anak ng David, yang makaulo kaya. Bali po rin taong mababalo. Ila retang makisabing mayap. Ila rin magpakumbaba. Para nyo na pong awa. Bala mo salita nila yung kalulo. Deng mababalo. Den taong mayap. Akmulan mo yung kay kang sariling kamarinayan. Lalapit ka rin makasaw. Adapin deng matwa, magparalampu ka para mumisopan. There's no need for sense of entitlement. There's no sense of pride or even demand. Ala ka mong pagmaragul kay harapan ng Diyos.
ala ka man pagmaragul, kay ngarap ting kaya kang Panginoon. Hingga nga nyawaran mo grasya, mit mong kasalpantayanan, kapanayan, at kapakumbaban. All is grace, humility, and hope. Nga nga na nitang kananiyang babaeng ima, please Lord, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. Kaswelo nitang anak, naman balo nitang anak ng masakit, nung nandela na ng imana, para mo mipaldan niya. At ko pong kaluguran na pari, kilala yes, magmisaya keti, si Father Edwin Belay. At niya pong cancer, migbaliking cancer na, mag-chemotherapy. Fourth session kaya lang balang mag-chemotherapy ating side effect. Nang mumuna, mika allergy, mika rashes. Kadwa, mika infection, yung matinding infection. Mitutok na yung kayang chemotherapy. Kabat nga ni, masakit siyang tagulot. Yung kayang butol kaya ni, nalakulok. Sabi napin, success nga na pang may kalukulok ko. Uling masakit siyang gulot na. Yung butol na kaya ni, masakit siya po. Pero pisilanin kayang obispo. Pisilan niya naman obispo Bobet Malyari. Penga dide. May padalayang message nga na masakit man, ito ay naiibsan pag may malasakit. Kasi bayon kaya po, masakit man ito ay naiibsan pag may malasakit. Ang giyang masakit, potang balo mo ating magmalasakit, bala mo maging mayan at ayagwan tamo. Kapatado ining kailangan tamo. Di pa pagbalasakit taking balang metong. Itang kanya-kanyang panalangin, kanya-kanyang pangadi, kanya-kanyang pangmangailangan. Potang mi pangadi tamo. Hingga katang lugod at kasalpantayanan. Lalo na katang pakiramdaman ng Diyos. At lalo matibe, hingga katamong desisyon. Sumaup king panalangin. Your attitude will determine your aptitude. Aptitude or altitude. Nang sabihan nito, hingga kang ugali, akakit mo ang tiga karas katas dasan. Hingga kang ugali, balo mo nung marayu ka dasan. Kaya kayo nung teacher kayo o manager ka, lalon mo laburing estudyante mo, lalon mo laring anak, balo mo nung marayu la dasan o matas na dasan. Depende kayong ugali daw. Nung atilang kababan, lawin mo lang mo. Nung atilang kapagpasensya, nung atilang kapibabatan, oren, ingkarelang marayong dasan. Your attitude will determine your aptitude. Altitude, ng matas kadasat kimbyen. Ang ugali mo, sinasabi kung gaano kataas, makakaangat sa buhay mo. Ang kareng anak mo, mapansin mo. Poteng anak mo, anay kababalo, anay kapagpasensya. Manaya yang gami pakarina mata salub. Pagibata na ka, panasakita na ka, o magtampuya kaya ka, makoy aliya. O rendeng marayudasan. O rendeng ating kapibabatan at kasalpandayan ng lugod. Matinding lugod na rin ka kung pengari. The tremendous love of my mother and father willing to go through social welfare. Yan tapong itang wali kong masakit, 1991. Pinatubo, mesira yung balemi kaya taking Pampanga, Florida Blanca. Nung miturang ko kaya Sapang Bato, kami Florida, miturang kami naman, mela sa kayong balemi. Yan ang panahon ng pinatubo. Kaya kaming kisami, cat side, mituran la po. Itatang ko naman, masakit niya naman kanita, diabetic yan. Akit ko lang, magparalampu rin ako, lumapit la DSWD. Bagyang magdialysis yung wali ko. Ako po kanita, naka-pride papa. O teta na magdialysis kayong private, itang mamayan. Nga ng tatang ko, yung sakit ng anak kapatid mo, long term, malambatan. Baling malagnat ko, kaya may anak ko, may opera ko, may pili ka, sagdi, kabila na panahon, may paldana ko. Pero yung dialysis, ay, yung nasabihan, o paruming gumuyan, yari na yung dialysis. Itatang ko nga na, agyutang yan pero potang marayu ba na? Pote, tamo ayagyuhan. Tutuya po, suitatang ko.
Biro mo may dialysis si wali ko, pati kayang transplant. 24 years. O, pilang milyon ay pagastos mo. Pero migparalampu-lampu, migpakumbabay, tatang ko, makapilala ken DSWD, bag misopan niya yung kapatat ko. Imako kanita, at suya keng NKI po tang maka-hospital wali ko, keng social service, eda na man saling panulo ng nurses. Sabihan da, wala pong gamot. Hospital yung gobyerno, wala yung gobyerno. Bumili lang po kayo doon sa Mercury Drugs, doon sa EDSA nga na. Iba tao kanita, maya ako na mo, ali ako na, malapit siya mo nga ng mako. Ako na mo, kay kong wali mo nga na. Malakwang kay kanitang wali kayong hospital. Imako din kay alas 11 nimbengi. Alauna ning ganing aldo, utos dereng nurse, pasaluan deng panululing, kailangan wali ko. Maglakad siya po, mako. Ay, malapit siya mo. Sagdi mo, ana, kaya tayayan, ana. My mother goes to the pharmacy at East Avenue towards EDSA walking. Malapit mo. Pero bali po, ngayon magbalik na ako kita kayong hospitalita. Ako magmaneo. Kita nga usanang malapit. Man malapit. Karayo na pala. Pilan niyang kilometro italalakaran. Ganing aldo. Man magtaksi kasi magastos yung taxi. Maglakad dyan papunta, pabalik. Alaman kaya. Man mabayad. Kalapit na mo nga na. Matutod na kayo. Ako nasaling panulo. Puluguditan Kapi babatan, kapakumbaban. Potang malugod ka. Agyumong akmula ning masakit. Ka man marine. Gawan mo yung makanita. Uling kaluguran mo yung anak mo, burimeng miyabsan kay sakit na at may paldan. Iya po seto, yung kikatang arsobispo, kalugod ng arsobispo niyan, kalupa niya naman yung kikatang obispo ngayon Apong dong. Kanitang bayo-bayo kong pari, ating may problemang pari. Anak ko pa siguro, pabanwa ko pang pari. 1995. Pamibait kanita. Paula. 1995. Ating may nga pari. Ma'am problema ya. Di kaluwang pari, di man burisopan. Kaya naman bisang mag-identify kitang pari nga ita kasi atin yung problema. Di kaluwang pari, kamuanan depo. Mag-meeting kami, ako mula-mula lang ako, baik pang pari Dengan batuang pari, panyabyanan di nga nakapari. Ito may nga pari ating problema. Ba't tinalakad di po seto? Yan kaya kaming pera mata sa kabilyan, mata sa pari is our bishop. Bali po na sinabi na nga po seto, kaya tang paring pangamuanan na rin ang luwang pare. Bala mo metong yung ima. Bala mo metong yung tata. Nga na kitang magkasakit ta pare. Nung malumod ka, sagipanda ka. Angyang lumbog ka ta at malumod ka ta, ikatanga dua, eda kay Bili. What an assuring words from our Archbishop Emeritus. If you drown, I will save you. If totally you will drown, ikatanga dua, malumod ka ta. Pero eda kabili. Bubala mo, yung Diyos kayong busal yun, kayong mga niya. Puluguditan Pwede po kayo nakan kumpare, I was assured of a loving bishop. Nung malumod ka, sagipanda ka. At nung kailangan katang malumod, di ka tangadwa, lumbog ka tayo katangadwa, eda kay Bili. God loved us first. In first reading, King Jeremiah 31, 1-7. With age-old love, I have loved you, nga na King Israel. I have kept your mercy, my mercy towards you. Again, I will restore you, and I shall rebuild you. Eda kapaburen, nung mesirha ka, italakad na kang pasibayo, king ka kung pakalulu, ibalik na ka. Iting lugod ng Diyos kaya katamo. In Diyos, susuko, titiplad. Itang kapag subukan na nitang babae, ikit ng Jesus in kayang kasalpantayanan. Ede pekiramdaman, ede pekibatan, pepalakwande, at ininsultude, dapat may natiling kayang kasalpantayanan at lugod. Whatever it takes to save us, Jesus gave His ultimate life, ultimate love. God the Father gave His only begotten Son. Whatever it takes. Ang giyang nanupay nga nyawara na,
Potang malugod ka at sasalpantaya, eka, sumuko. Kaya katamo pong miminalog, kaya katamo may bugnang sumuko, sana pairalan nyo, ing tunay lugod, ang pong kasalpantayan ng King Diyos. Pulingin Diyos, maniwala ya naman keka, malugod ya naman keka. Ilagyo na ningig pa ang po ng anak, manimba ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Baka malang kung kapatad, yat tala rin puso tamo, kingig patang at subanwa, pataduan tamo kayang sablata ang pamangailangan at talakad taya ing metong tune, lipunan makakristyano, nga tapong makibat, ginu maging patnube na kasana, ning kekang balayan. Itangan po. Gino maging patnube na kasaning kaya kang balayan. Para King Santo Papa, ding obispo at den pari, ibili rasana in sablaran sikanan King Pami Bebie, at pamananggap karing mani mo ng pamagbayo adaralan ni Batikanong kadwa, ipanalangin taking Gino. Ginu maging patnube na kasa, ning kekang balayan. Para karing pamuntok ng kiyakatang bansa, kapilan man sana, ela mababati king karelang panimanman, ding manimunang prinsipyo amigdalang radikal apamagbayo, king kiyakatang lipunan, antabayanan dakatangan sana, king dala ning hustisya, kapayapan at kaayusan, ipanalangin taking Gino. Ginu maging patnube na kasa, ning kekang balayan. Para ka rin sa blang daralan kasakitan, kapilan man sana, ela bubulong laban King Diyos. Tune bagkus, magbayo la puso, at atuklasan de in karelang kasakitan, indalan papunto king kaligtasan at kalayan. Ipanalangin taking Gino. Ginu maging patnube na kasa, ning kekang balayan. Para kaya katangan ng makatipon nge ni Keti, manano na sanang aleletamo imilabas at mabilog tang puso at matulang makitambayan karing kaya katang pamuntok king pamitalakad netong at maya pabayong lipunan. Ipanalangin taking Gino. Ginu maging patnube na kasa, ning kekang balayan. Ngeni po adwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. Oy pami nga tsubanwa, balikan mi kaya kang pamilya, ti pagkalugmo kaya kami, ing panyulong king dalan, papunta kaya ka. Kalingwan mi sana ing maliming milabas, at magbayo kami kapimalitaning revolusyon ning espiritual. Parati kami sanang mi biyebye, king kayapan, at papagbanalan king kaya kang lugod at katutuan. Itiyadon mi kapamnatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia.
Manalangin kayo kapatat, bandet ng katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapanin sana ning ginuit in daon, karing gamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamo, ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang kapamilatan ng kang sakramento, ipagkalub mo kaya kami ing sikanan ng kang grasya. Saupan mo kaya sana kaniting Eukaristiyang magsilbi mit mong katapatan kaya ka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ko antimuri. iyat nayo reng puso yo. Makayat nano, king At pasalamatan tayo in Diyos ang inutam. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat matulid ing pasalamatan da kang parati numan karino ikpa Diyos ng alanganggat lubos mayupaya. Emu kailangan ing kapurian ay apayabot mi keka uling iti naman makaragdag king kalam mo. Ing yampang ming kasalpandayanan kalam ya naman manibatan keka. King babiye ming kapurian keka ikami mo naman ding makinabang at ikami mo rin ing susulong kikekang grasya kapamlatan ng pakamalan mong anak. Ulinita kambeding sablang koro ringangel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naredingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyal lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na at binyan na karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti ang kanakong katawan na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo medieyo, I Cristo mabieyo at datang niya po. Inyang ini gaganakan mi o ikpa, kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapen imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepaliren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalagan na ping meto yatu. Ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ning sablang pari at hanggang malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na ketik kaya kaming parokya ning Banal na Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayango abie,
Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, pankayabe ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriang dakat paligayan, kapamalataan ng Kristong kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kambiyan at kaya, igpang mayipayang totoo kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustam king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkaluping kapepan king panahon mi. Ban ka sa upan ni kaya kang pakalulu, parati kayong mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan. Kabang maninaya kami kabening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alang O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babalikdan ng aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiye, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginuyang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Malugod tapo pasyag, mikakametong tamo king kapayapaan. Kapayapaan po kaya ko. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, ibiyem kaya kami kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na inyatu, wan laring mayaus, king apunan na ning kordero. Kino, eko matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual at makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ko king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bagye, at pagnasan ko intanggapan da ka. Tapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, wala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong kinlubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilan man, imi kawani ko kaya ka. Amen. Katawan ng Kristo.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang iting sakripisyo at pamakinabang pagkaluban na kesa ng dake hingga kang biye at sa panakeng miyatad king lugod mo king meto yato. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang At timore. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ningig pa, poning anak, ang poning banan ng Espiritu. Amen. Otang masakit na masakit ang kabil niya at gibit. E ko sana susuko agad. Hingga kayong kasalampantayanan at lugod. Yang manyet sa at kakatangan. Ing misa, bidawon na. Salamat, King Diyos.